شهید مظلوم دوغانه ده سال 1956 هاتیه دنیه و ده 21 آدار سال 1986 شوازکی نوج فدکاری پیکانی که آگر بردا بدن خواه که او بخوابو وکه مشعله که جبونا نوروزی. وکی زاروککی جمالباتکه پشتی سرهلدانا درسمی کوچکری کار کجانه دپ هات دنیایی خوندنا خواه یا دیبستانا سرطایی و نابینه لوه داره کره. پاش دیبستانا ماموستتیه تمام کره و کتا بشا تاریخ یا زانینگاه حاجت پایی لوه دیبستانه پولیتیزه بو و پشداری چالاکین خوندکارم بو. پرسیگریکا کرد را علاقدار بو و دیوی واریده کتا ناوا لگرینان. ده سال 1978 ده پشداری لخاباتین آواگرنا پککی کر. ده کنگریا آواگرنه ده جبو اندامتیا کمیته ناوندی هاته هلبجارتن. دفش دبستان بردا وجبو کو فعالیتین پولیتیک و ریخستنی پیک بینه و گریا کردستانی لدرسم دیار بکر و باتمانه خباتین پولیتیک و ریخستنی پیکانی. ده سال 1979 ده دریا روها مردینه ده هاته گرتن دلی پرسینه ده نه ماهان ناسنامه خواه شارت دما گرتی بو گلک جاران هولدا کو جی گرتیگه برفع. ده دما 12 ایلونه ده لگرتیگه راستی اسکنجه که گلک گران هات. ده دادگاه لشکری یا دیار بکره پاراستنا سیاسی کره او لکردتی و کردستان خودی درکته. یک جیب شنگین برخوادان گرتیگاه دیار بکری بو. ده ایواره که نوروزی ده آگر به بدن آخو خسته شیوازه که نو یا برخوادان آفرانده. مظلوم دوخانه جا آخفتنین وی اوه جخواه هگره بنابه کرد و کردستانه پرسیگریکه که تو نبویا. حوجداری به کسی که به پرسیگریکا کردیتی و کردستانی را دل بکین ندما بویرین سیاسی و جواکی بویرین وسا نکو گاوا دماوان ده او درد کهون هوله بگوتنه کردنه جواک نتو چین پارتی آرمانجین که نکارن پیک بینن جخوره ناکن آرمانجه هگر آرمانجین کو نکارن پیک بینن دینن پیشیا خواه تیوی واته کو دیش سری خواه لزنداران بخینن. مظلوم دوغان ناو و پاشناوی ده ده زندان ده لسر کسی گرتی اشکانجه و تشتی نمروی پکته خوش بونا قبول کرناویه که 14 گرتی جهوالین من ده زندانی ده زندان 35 ده دست به گرابا برچیبونه تا مرنه یا 40 روژی کرنه و حوالی من علی گراب داوی کرد و جبرگو زاگون لسر من قبول نکر درمان جی قبول نکر و جیانا خواهش دستا جبوه ما و 15 کسیندن بریار دا گو ام دست به گرابا برچیبونه بکن او جی جبو گو ام لهمبر اشکانجه و تشتین نمروی سری هلدن جبوه از جی لهمبروی سر هلدم و قبول ناکم ناسنامه خواهد دیار بکم
ev dadgeh dadgeh. Tiştê li zindanê li wir eleqdar dike, ne li vir. Tu bes bersiva min bide. Ez nasnameya xwe diyar nakim. Wî bivin. Vircê işkanceyê ye. Hûn jî rûnên û zagonan pêk bînin. Hevat. Hevalê min tişmanê deng nakî. Mezlûm heval. Yeko. Dengi porta piştimin her denge geçin dilovan. Dengi porta piştimin her denge geçin dilovan. Serhıdan, berbadan, serhıdan jiyane hey hey berbadan jiyane, berbadan jiyane. Serhıdan, berbadan, serhıdan jiyane hey hey berbadan jiyane, berbadan jiyane. Çi bûye heval Cemal? Tiştekî xerab di dadgehê gelo çê bûye? Çi bûye Cemal? Tu çima napeyivî? Mezlûm. Agir berda bedena xwe. O di şeva Newrozê de şewtan. Ji ber teslîmkarî qebûl nekir. Ji ber neqebûlkirina îşkanceya agir berda bedena xwe. Mezlûm jiyana xwe ji dest da.
Muhammed'im hevseroke partiye PYD Partiya İktidar Demokratik PYD dervesiye Mezlum Doğan işxwe Mezlum Doğan navi te gotin berxwedani te bîra me re bûyî wekî Mezlum Doğan işxwe ev di gelê rojata navîn giştî û gelê Kurd ava kir berxwedan jiyanê çê dikin hat her kesî bêje bê Mezlum Doğan berxwedan jiyan tê bîrayî ji ber ewî bi rastî ji berxwedanê jiyan çêkir Mezlum Doğan destpêka wî de yani tiştê em naz dikin kesekî çawa bû kesekî karî bû xwefeta bikira ji bona hevaliyê rihet be yani bi 100 kilometr li seyara swar dibû ji bona karibê kitêbekî heye ya kesekî li filan derê heye xwedîgihan dê bes ji bona van meselana yani meselê Kurd û Kurdistanê meselê rojlata navîn pizgirêkê rojlata navîn ji hev re şîrover bikin ew kesekî çawa bû kesekî bû karî bû ji tunebûnê hebûnê çêkin yani ev di roja me niha deva zelal bû û kesekî ji berxwedaniya Mezlum Doğan niha tiştê destsketiyên gelê Kurd bi giştî em dibêjin bi giştî ne wek partî tenê û wek gelê Kurdistanî heta gelên bi Kurd re jiyan jî dikin ew ji wê berxwedanê derket yani bengeh ew e esas ew e Mezlum Doğan li xwediyê wê taban ne Mezlum Doğan tenê yani hevalî wî jî hene lê ama taybet ji bo berxwedanê yani ya wî yani ya Mezlum Doğan wek kesayet kesekî tiştê digot pêk tanî tiştêk digot yani digot dibe ki em berxwedanê ji bona azadiya gelê Kurd bikin ne hema digot niha her kesî dibêje lê ama wî gotin dikir pratîkî dikir emel de ji bo wê tesîra wî gelekî ser civakê hebû yani gotin û kirîna wî bi hev girêdanekî tiştekî nikarî bû gota lê ama wî digot însan gerek karî her tiştî bike karî her tiştî tiştekî ez ê bikim ez dibêjim lê ama tiştê ez dibêjim dibêz lê xwedî derkevim yani Mezlum Doğan em karin bêjin gelê Kurdistanê û gelê rojata navîn bi giştî ew fêrî berxwedanê kir yani fêrî jiyanê kir Mezlum Doğan yani ji bo wilo tirsa dewleta Türk ji kesê wilo hey niha mesela tecîda ser rêberqa ji bo çî Mezlum Doğan heger mere muqarana kêbike Mezlum Doğan ji ber tesîra wî ya rastiya wî ya ew heqîqeta gider dixist ji bo civakê îdin dewleta Türk ji vê tirsiya ji vê heqetê tirsiya ji bo wilo di salê heştê îdê hat girtin dewleta Türk ew girt piştî ew girt îdin daxwaza teslîmkirinê heta dewleta Türk di hindirê zindanê pir şêwazê nelirê pêktanîn li ser Mezlum bixwe ji ber pêşengekî berxwedanê bû ne hindir tenê niha mesela hinekî fikirin dibe Mezlum Doğan di hindirê zindanê berxwedan kiriye Mezlum Doğan ji dervede bengeha berxwedanê daniye yani tiştekî wî digo ez ê bigiham filan derê yani berxwedan dikir heta dîhaye ne emal bende kesekî bû kesek wî bigîne ya ew mesela niha em dibêjin Mezlum Doğan di hindirê zindanê berxwedan kir ne ew berxwedan ez zindanê teqiya yani zindanê teqand lê ama ji dervede pir berxwedan kir heta devleta Türk ew pîranê ser datanîn ew şêwazê pêk li ser wî pêk tanîn ji bona heta teslîmkariyê ji her kesî bêje devleta Türk bêje her kesî bêje bê ew kesêk berxwedan dikir we baweriya xwe pê tanî ava insanekî teslîmkar e lê destpêkê me got kesekî digo û dikir yani baweriyayî wî dihat baweriyayî gotinî dihat teslîmkarî qebûl nekir gotinekî wî pir balkêş heye dibê teslîmkarî xiyanet niha tişt kesekî wê xiyanetkar wê çi bike yani teslîmkarî heger ez ji wan hedafê xwe ji wan mebadîê xwe ji wan tiştê xwe vegerim xiyanet e xiyanet di heqê xwe de yani niha em dibên xiyanet di heqê kê de di heqê gelê Kurd e yek serê serî dibê xwer nexayîn
بخوار بچی برامان خو بفکر خو بزانست خو بگوتن خو تفکر خو چون هاتنا بی خیانت بوان را نکی دست بگی حتی تو کاری به خیانت بگلی خور نکی تو کاری به خیانت به دردور خور نکی به حوال هوگری خور نکی دبی یکمین تو بخور راست به تو خیانت بخور نکی یعنی خیانت بخور کردن چی خودی گز گوتن که دبیجی ملوان گوتن خو خودی در ناکبه خیانت هری مزن اوی لفکر خو خودی در ناکبه لچونو هاتنا خودی در ناکبه ویش اخی تی خیانت بدارار جیرو تخيانات بحرش دير بك جبوي مظلوم دوغان جدار بده يعني جدار وازندانه شخو كتناي حسيد صدام يويبو صدام حقيقة درخستن راستي درخستن لي خودي دركتناوي لراستي جبوي هندري زندانه دغو تسليم كاري خيانته تسليم كاري يعني الدولة الترك جمر به چه از ایوی بکن خیانت هری مزن جبر مت گلک تشتی مزن جدر وکرین او انسانان حال دومت شوپینن مثلا هو انا مرا الولات خو مرا الخوات نار مرد بي مران تشتاك هناك المرد نارن جبر تبرت تشتكرن تبرت جوتين كرن جوات هذا تيك كوا قلت وان خدي ترنا كبه تخيانتي وان تصرفاتي خد ناب قلبك مظلوم دوغان اف تشيكر او يعني او تشتيق قلت كاري بيجي تنابوني هبوني تشيكي او هياد لأمد زندان التحقية دولة الترك خاص وخطي يعني وقت شاوه ديروكت هاتي كرن ديروكا كردستان هر كسي بالكش او خصن خطا خيانتي بوي قالك كرد كش كولا كرن يعني بكسكي قالك مثلا ها انا بيجي قالك كردستان كاري چند كساده كولا بك لأما تقاري دي چند كساده يعني بالخداني بدجيان كرن ما يعني دولة الترك خاص دي كسايتا مظلوم دوغاندي وهنا كواليوي جبر بنجه جدار بابو جيجالي كردر بيجن بين هوا بيشنجي و اون مظلوم دوغان جبوي قد تسليم كاري خيانة برخدان جيانه حتى دندري زندانه دولة الترك هناك پرورده کردن گو هر جیر بیش گوتنا خو بخورید گو مظلوم دوغان دولت ترک گو مظلوم دوغان دیویجی چی دیوی برخدان جیانه هر جیر بیش برای گوتنا خو بخورید برای بی جیان برخدانه یعنی ده تسلیم ببو جیان بکو داوی هر برخدانه بکی واو فیر کرد مظلوم دوغان برسوان گو برخدان جیانه چی دیگه نه جیان برخدانه چی دیگه گز برخدانه بکم از کارم جیانه اول سر جیانا کسایتی دیشو يعني خواست مظلوم دوغان تخن ويختي انه دبيت تكس جيام وكس جيام مظلوم دوغان وامنا كاسه امنا كاسه ام اف قال قش جبوي امي برخدان يبكي جبوي قال جيام بك جبوي قال راز جيام بك يعني خصن ويختي جي حتى چالاكيا هري مزن يا جبو غري كردستاني گشتي وجبو بارتي گشتي بو چالاكيا هري وك گلي كرد خل يعني ويدك بيشان جبو برخداني جبونا هبونا خو سر عرضا خو او شراكيا نوروز يعني نوروز بيروز كرن خواستن هر كسي اذن نوروزي جمعناه درخن جبر نوروز نه روجي نه دبيت خو نه بك تبوي روجي اذن تنحكرنا كيتشيك روجك إنه هر تشت خوانه هديك دوي روجيد خزاي خوانه هديك يعني تدري الخزاي نر الدار در كيفين جادر كيفين شين شدي بالروج دجهرن هر تشت دي جاردون يدخل دجهر دوي روجيد تايبات يجبوي كريكي أمشي خو بجهرن مزوم دوغان جو كريكي أمشي خو بجهرن ما أنا أم برشاكي جاردونين ما أنا أم برشاكي جوي خزاين ما دام هر تشت روجك نه روج يعني وا كردوان نابلي كريد داس بيكيد مازوم دوغان اف كر يعني قدوي روجيت بين نكرينك يعني مادام خوزاي خونه هديك غريك ايش خونه غريك جلي مي كردستاني خونه مازوم دوغان دشوان نوروزي د خوست النوروزي معنا وي درخن نهاد دجمن وادك دخوازت تشتي تي ديروكيج معناه درخن بكن مثلا نها ببو چاندك كردستاني روجان نوروزي هر كسي در كيفن شخور يعني يقولوا وكر رحلاكي وكر رحلي شخور در كيف وكر شخور نزهاكي هر درخستنا جمعنا وي ابي قاوان نوروز بربي بخونه كرني دشو دولتي داز داتاني سر خست
مظلوم دوغان دروجا نورزی خواست ویا وقت نامیج گلی کردستان بشینه بنا به از کدبم نوروز روزی کی نه خانه کرین او چراکه هر اجمر بوی وکی دیروکه که اجمره یعنی مظلوم دوغان او هر دو گیاندن هف خانه کرین و برخودان جیان کرین یعنی ده خانه بکی به برخودان اتکار خانه بکی خانه کرین و برخودان جیان کرنا هری راست مظلوم دوغان او نامدامه از و کس یکمین جبونا یعنی اگر جبو خواه بیجم یکمین یک گریدان دو ارتا خوده و خوده ها چکرن صدام مظلوم دوغان بود مهنه کی دست به که مهنه کی وزباورم تو انا هر کسی پرسی ویدید چه هر کسی پرسی یعنی راست بیجن یعنی مظلوم دوغان ما برخودانه خط اینکه به تأثیر بود به تأثیر من گلو برخودان وی چه که گلو برخودان اوه یعنی اونها شورشگری کردستان نره شورش آنها روش اوای کردستان صدامه برخودانه مظلوم دوغانه یعنی او امکانین گشی کمیسر هفکن فلسفه کی نو گلکی کرد خونه کرین د عالی فلسفه برخودان جیانه گلی کرد تبد تاثیر برخودان مظلوم دوغان تو کیزان کسی کرد تبه پرسه گوتنا مظلوم بیشین نها ناوی مظلوم لحر چارپچه کردستانی هری پر نهایی ته اختی گواه تجوار بیشین نها بری برخودان مظلوم دوغان هر بگر هگر تناوی مظلوم دید دهندره کردستانی تناوی مظلوم دید تو نه ناوی مظلوم نه آنها باجاری مبگر باجاری می درویسی تو بگر تو ناوی مظلوم به صدات بینه به حضارت بینه صدما تأثیر کردن بر خودانا مظلوم دوغان هر کسی خواست وین مظلومیت خود ببینه یعنی خواستن اوجی وقت مظلوم بین جبورو ناوی زاروکی من ها هزار مظلوم هن یکی نکاری بیجو ولا مظلوم اکی دنه یعنی تثبیتای هی بری برخودانا مظلوم تناوی مظلوم تنه کردستانی گشی تنه یعنی تأثیر برخودانا مظلوم کردن بیجن نها برخودانا زندان آدبه نها باکر کردستانی به 10,000 گلی کرد یه پیشنگ نها دندری زندان آدن دولتا ترکی تهدی برخودانه دیکن تهدی تسلیم کاری قبول ناکن جی مدرسه مظلوم دوغان هاتن پرورده کرن یعنی مکارن وی گوتنیا هنگی گران ام بیجن جی برخودانا مظلوم دوغان هاتن پرورده کرن برخودانی بردوام دکن تسلیم کاری قبول ناکن او یا پشتا دولتا تشکرنا دی او برخودان ریبر آپو یا امرالی یعنی تکارید بیجی ینگی دولت داگرکر پیلان حتی نها لسر کردستان چه دبن نها هر کسی دو غرفه تاری دی پیلانا چه دکن جوی برخودانی ترس اوجی شکو درکت پیشنگی مظلوم دوغانه نها که دو کردستان دو باکوری کردستان و الایرانیش لروجلات کردستانیش حتی الباشور کردستانی نهاد هندری زندان هنه کسنی ایکی گفیر بونه سر برخودانا مظلوم و ایک هری اوانا اف داگر کر جه ترسن اون تچاوا کاری حقاسی دمکی دریش پرچیبون تعذیب نظام چی شوازی هندری حفصات پر شوازی کی پر خراب ددن شغلاندن انسانا دیکن نه انسان یا ما قبول ناکن دوبین برخودان جیانی مدرسه کی مدرسه ریبر آپوی مدرسه برخودان مظلوم دوغان اخفتنیم هری داوی یعنی شخوه برخودان جیانی گله کی بخوازی جیان راست جیان بکی گره کی برخودانی بکی نل درکی دن برخودانی بکی لجیت جیش جیان بکی گله کسی کی یعنی گل جواک بخوازی راست جیان بکی مظلوم دوغان ام علمان دنوی تخوازی راست جیان بکی گره کی برخودانی بکی اب جبو همی کسی اب نامش بو نبز گلی کرد
gelê cîhanê giştî û rojhata navîn û gelê Kurdistanê taybet. Ji ber niha gelê Kurdistanê dixwaze çi bike? Dixwaze pêşengiyê ji bo azadiya rojhata navîn giştî bike. Heger tu dixwaze te raz jiyan bike. Berxwedan jê lazim.